Lamtun Hijriyah letadum kisah sinan terjadi bulan Muharram letad risalah batanggai sipluh sejarah lahir neyu puasa li Rasulullah urau Asyura nyan sunnah Nabi urau Tasu'ah pina pesunnah nyak mukhalafah ngan bud Yahudi urau Tasu'ah pina pesunnah nak mukhalafah ngan bud Yahudi urau Asyura letadum kejadian kendak bak Tuhan ke nabi-nabi Allah terima tobatnya Nabi Adam bak kesalahan pajuh bahul din angkat Idris ulangit manyang kejadian yang urau-urau Asyura Nabi Isa pi neme umanyang urau yang saban terjadi ba Asyura lepas Nabi Nuh lam iraya tofan kedeh mesareng ba bukit Judi Nabi Ibrahim ba Asyuranyan lam apui Namrud selamat Nabi ke Nabi Musa ne putran kitab ne putran Taurat urau Asyura lam laut mirah si Fir'aun laknat karamban bandum urau Asyura lam laut mirah si Fir'aun laknat karambak jilid Nabiullah Musa Nabi Yunus dalam perut engkau ke Nabi Daud ampunan Rabbi kapulih Ayub nibak sakit berat Asyura mehat dumnyan terjadi kapulih Yakub bak seput mata tebit penjara Nabi Yusuf di Mesir kejadiannya piba Asyura kendak Rabbana ke nabi-nabi Allah beri kerajaan Nabi Sulaiman kendak bak Tuhan urau Asyura ne pejedonya pihba urawanyan arashlah kalam
syurga neraka. Fon nepetran ujun ubu mawahe ada urau Asyura. Fon tren rahmat dalam dunianya dan Jibrail piba Asyura syahid di Husain dalam medan perang lampu peperangan di negeri Karbala ka syahid Husain penghulai alam kendak bak Tuhan urau-urau Asyura. Allah necipta roh Nabi Muhammad dan fon kandung Nabi le bunda. Allah nepejet dunia kiamat kejadiannya bandum urau Asyura. Allah nepejet dunia kiamat kejadiannya bandum urau Asyura.